bene data, dore handi Yesu yasengeye i Getsemani igihe cye kigeze. Nahangaha aka gace barakazitiriye kugira kamara amateka. Akariho gace ni Getsemani. Turi ku musozi w'i Getsemani ariko uri n'agace kari kuri wa musozi wa Olive. Kuri musozi wa Olive. Aha ni agace k'i Getsemani original aho Yesu yasengeye igihe cyari kigeze. Nahangaha ni ukuvuga bino biti birimo hari ibyo bateye. Harimo ibiti 7 original cy'igihe cya Yesu. Igiti cya mbere ni iki kimaze imyaka 2000. Iki ni cyo kimaze imyaka, aya ni ibiti 7 bimaze imyaka 2000. Iki ni cya mbere hano. Kiriya ni cya kabiri. Iki ni cya kabiri. Iki ngiki ni cya gatatu. Iki ni cya gatatu. N'ibiti bimaze imyaka 2000. Noneho iki ngiki ibingibi ni 2, cya kane cya gatanu biri kumwe. Biri kumwe ni 5. Noneho ugahita uza kuri iki ngiki. Iki ngiki nacyo mu biti bimaze imyaka 2000 kirimo 2000 years. Nibaze nawe icyo kintu. Nibaze icyo kintu mu kuri. Iki ni cya gatandatu. Iki ni cya gatandatu. Igiti cya karindwi kimaze imyaka 2000. Nicyo umva ni igiti cy'inganzamarumbo rwose. Ni iki ngiki. Iki nicyo giti cya karindwi kimaze imyaka 2000. Ibyo biti muri rusange uko ari 7 ni biti original Yesu yasengeyeho bihari. Ni original. Ikibazo nuko nsanze umukozi akoramo ko iyi jardin ifite abakozi bayishinzwe bayikontorora. Bamusabye nkaninjiramo ko ejo nayo twarahanyuze mbabwira ko nzahagera, babwira ko bazahima nkinjira ariko nsanze ntawe uhari. Urebe ko iyi niyo jardin Yesu yasengeyemo yari hano ku isi i Getsemani. Na ubu twahita jardin ko nanto bazigurije hazitiye. Umva niyo mpamvu tubava ku muntu yaba ari ku jardin ariko undi niho i Getsemani hanyaho original. Aha Yesu amaze gufatwa niyo bahise bamuzamura baramukatana. Ni hano haruguru kuriyana ko rwa rusengero rwa kera aho ruri rwa Yerusalemu ya kera. Gate muri buyibone ribwinjemo tugatanga yanze y'umusaraba. Bamuvanye hano bajya kumucira imanza hariya anakari hafi hegeranye. Ubwo tanga inzira y'umusaraba bita Dolorosa cyangwa se bita Cross of Temptation or Hill of Temptation. Inzira y'umusaraba. Gusa ngiye Getsemani. Getsemani hari abantu benshi. Cya kindi kimwe
twavuze cya karindwi. Concordo plenamente. Non dello Rio. Cya karindwi ni iki ngiki. Imyaka ibihumbi bibiri. Hano bakizitiye rero ni ukubera ko abantu barazaga bagenda bakivungagura bakuraho ibipande, bagakuraho ibipande byo gutahana rwose. Icyo bemera gusa ukoraho nk'umugisha, ugakoraho ugagiye ugakomeza. Hano dukomeje hano urabona iyi bagenzi ni Getsemani origin, hamwe Yesu yarisengeye. Ibyo bito babiteye inyuma ntabwo biramara igihe. Aha naho ni kuri ryawe Yesu aho yasengeye akakororamo akarira amaraso, naho yasengeye. Yasengeye igihe arira amaraso, basha n'ikimenyetso, bahise basha n'ikimenyetso cyerekana ko arimo asenga ahangaha. Igihe asenga akarira amaraso, dore ni ahangaha rwose kwiribuye, hano kwiribuye umuntu yabisengeye. Urumva ko ari amateka akomeye. Cazenguka hano yaba n'abantu bose bariko bazenguruka Getsemani. Getsemani. Ari mu rundi ruhande rwa hepfo. Haruguru yaho rero cya giti ni iki ngiki rwose bageze bagifatisha inkingi y'amabuye kugira ngo kibe cyagwa hasi. Ni amateka, urabona ko gifashwe n'inkingi y'amabuye. Kino cyo imyaka ibihumbi bumva ko atari ubusa. Imyaka ibiri ni myinshi. Kiraro na sinyuka peace, amahoro rwose. Nshaka umugisha nabyandi none hano tubibona neza. Imyaka ibihumbi bibiri, mwumve bagenzi, imyaka ibihumbi bibiri. No takie, o tak, dawka już odsunie się troszkę. O, teraz będzie dobrze. Ubusitani bw'amahoro. شغل بقول لك الزلمه ساعه مستنى سبيشال olive tree نعقل السلطه. يا ولا ciao ciao hano rwose impande zazo zose. Iki ngiki hano bagifatishije rwose amabuye kugira ngo kibe cyagwa hasi. Ni ahantu h'amateka. Ahantu h'amateka rwose. Yandi babwiye ya bazilika agoni yo i Getsemani ni iyi ngiyi.
bazilika agoni y'Getsemani, isengero n'isengo zimaze igihe, nazo zimaze igihe imyaka itari mike. Yeah. Urugo ruri impande y'ahandi Getsemani. Getsemani hano. Yeah. Bimeze. Hano kumva ko rwose hano bimeze.